Artiljerija oružanih snaga Ukrajine likvidirala je grupu od 25 svojih vojnika koji su želeli da se predaju ruskim trupama, izjavio je zamenik komandanta prve streljačke čete prvog streljačkog bataljona 110. puka oružanih snaga Rusije sa pozivnim znakom kupola. Pripadnici oružanih snaga Ukrajine su se javili i izrazili želju da ostanu živi i vrate se svojim porodicama. Uspeli smo da uspostavimo kontakt sa njima. Ruska vojska je čak odredila i mesto gde je trebalo da dođu i da se predaju, kazao je ruski oficir. On je dodao da to očigledno nije odgovaralo kijevskom režimu i da su ih zbog toga likvidirali. Ukupno je 25 ukrajinskih boraca htelo da se preda, međutim likvidirali su ih sopstveni artiljerci, istakao je. Kako je u oktobru za RIA Novosti rekao borac južne grupe snaga sa pozivnim znakom Kortes, ukrajinska artiljerija dovršava sopstvene diverzantsko-izviđačke grupe koje je neutralisala ruska vojska. Pretpostavlja se da artiljerijske posade koje udaraju na oružane snage Ukrajine kontrolišu poljski plaćenici.